whaatalo whātu telefono radio Samoa le nei tai au, si mai alau whaafunga o talo les whareile. Ua whafola mai le māloa na fuafuanga moa onga euna ia ai whānawe o ia onga. Talo mai le tausanga e lua awhesfulu lima, te lele pa ua le whai numero whānawe a o onga. Ma o le sau ko viti nā atili whaatetele nai, pe o na whaamawina le tausanga te aluai. To atolu whanau mai le to lima e wha wau no ia onga o lona winga e misi le aso e tasi po o le sili atu foi I to tono le vai aso. Whaamawina le tausanga walu e na o le ono se fulu pasene na ausia. Ma o le sini fōua whaatu nei ia ausia le fitu se fulu pasene o whanau e le misi ma onga le tausanga e lua afe luas fulfa ai fitu sfulu lima pasene I le lua afe luas fulwono. Mai le Post-Primary Teachers Association Melanie Weber o loo ia tali le leia le fuafuanga o whaataatia, ai mo o mia fo I le lava tau so ino whai a onga. Ai mo a onga le a le au sia le sini watu ina mai o le aiei le langolango al matanga luenga. O le a whai fo I whaalawi loa e whaamanatua I mātua la la taupito la au o le whaahulu ma whaawau na ave whanau I a onga. O nei fuafuanga uma o loo sau mai le valus fulvalu miliona. Le ana whaelo mai le paketi le malo le nei tausanga e una ia masanga whaalele ia o onga. E le ile leona teo malu le Engage Safety vai la awatui ma a fiai le toatele. O le Engage Safety na kone karate I lalo le Southern District Health Board la tau te momoliina vai la au I Central Otago ma Queenstown Lake I le tausanga te aluai. Peita ia le ile leo na teu le vai la au ma ua fesilingia nei le pui pui a ato atoa o le afe lima se lau fitu se fuluwono tangata na whai ai o lato tui. O le whaiunga leo le soesoenga tu to atasi na toe whailo mai ana nafi. E le ngata o le leo na whaatautai o ngā luenga le Engage Safety. Teu vai la au le pusa aisa le whaatau na sili o lo ilo na fale. Ma le aini whaamaumau ngai lo ai le fesui a ingo le malulu. Mai le silia ma le afe lima se lau o tangata na afiai e o mai le taime tu ufa atasi e tala e le imaua lava le matanga luenga le se lau se fulu luo I latou. E le o iei se popo le ngai le saunga le mua le vai la au peita ai o le fesilitele po o au ngā bea le vai la au. Mai le so e suenga wa mau ai foi na expire pe na umale au ngā le CCA po le Code J Accreditation a le Engage Safety ya November le lua fe lua tasi. Tala le tua New Zealand e le isila fia le whaatona sili o le company le whaale tonu o lato au nanga. Ua talia le Southern DHB le reporti ma ua vaava ai e foi I fautuanga wa tuina mai ai. Ua tauna umale manuia le pale mea Jacinda Ardern I Ausitalia. O le pona tu lau ele I sini ma na whaafeiloa ia I se tau maftanga na whaatasi ai le aingol pale mea fohu Ausitalia. Anthony Albanese whaapele hai komesino New Zealand Ausitalia Dame Annette King. Ai ele I tua le pale mea New Zealand na po. Na ia whaailoa I le feiloa inga matusita lau se feiloa ingo lo mawhanawhana manuia. Mana wha mautino fo e Jacinda o le aia la ngai le lima o tasi. Le olo toe ti poti mai e tangata mai Ausitalia I New Zealand nei. O se tasi o mata upo ele ile lei so na taunu unga o finau malo se New Zealand le taime o tula I mai le sa ave ampale mio Ausitalia. Ile paya inga whatu a umatu Scott Morrison. E na o le so le aso fono ta itai o atunu e lua, ai ele I toe taliu mai le pale mia. Tele a o ngai totono le atunu ua le whaataunu uina vasenga, po ua wai vasenga I aso le vai aso o na o COVID, whaapele fulu wa sau ma le tau malulu. Tala le News Hapo I ele popo le ngopule a onga I le ono toe a ngai mai o le isi ngalu le Omicron. I reporti wa iei a onga I au kilani o lo toe a onga mai le fale, nisi o vasenga, ai whaatanga na o vasenga sinia. E o atu I totono a onga ono le te leo le a fio whanau whaapea whai a onga. Ta ua mai fo I kalai estete, e iei fo I a onga le mea lava le e tasi. Ua tili whainga ta ai le uti le au whainga luenga. To e toa ngao whai a onga wa ta ua relievers e mawhaiona sui tūlanga I whai a onga wa ngase. I whaamaumaunga mai le matanga luenga wa onga I le lua vai aso ta aluai, tusa ma le valus frutolu pasene whanau na mawhaiona o ia onga ma e sili atu lea I le masino mati. E ui o le tusa ma le lua se fulu afe o loo a o onga mai le fale. Tala mo le muli o le tae au, ua maua le tangata e ono tali le mata upo lo o so inai na ono fasi o Tia Maria Brown o au kilani. O le lona lima le nei o aso talo na maua le tino mali o le tinaya Maria Brown o nehanga I lona lava fale. Mai se reporti lata mai leo I le nei mata upu e le o sa ilia e leo sa isi tangata ese
ese mai I le ua maua. O le ana whaamaonia mai e leo leo I le aso lua, o le tina fitu se fulu fitu tausanga, ua so e nai o se tasi na ono whaau o ye seisi le oti. Ona o pui puinga wha ale tū la fono, e le o mawhaiona te lese wha mtalanga sau I tua, wha atatau I le ua tau lai nei I aiso e ngale ofisa, ma ele I mauti no mai fo I le reporti e leo leo, po ua mōlia pele ai. O tala nao le nei tai au, manuia le nei aso.